하나 데워갈게요. 커피요, 한 개. 하나 개 소스는 뒤에 이렇게 드릴게요. 자게 바로 있어야죠. Cái hồ làm ta rất rất ngon. Cho bên ta. Bây giờ cái chân trong cái rốt jelly bear là đi. 자, 가요. 완전히 부럽네. rốt jelly bear rất rất ngon. Ini bosok tunta. Halo deh, nih tunggu ada ke tunggu, dak dom heavy party. Dan 4 into 7. Kalau ada full name belum lu baik aja dulu. Ya dah. Kuning boleh kurang aja. Agak tambah main. Boleh ada apa nih sih? Time speed 55. Main dia.
Untuk mana komentar nomination ke 24? Election 24. So di Chong lo pernah Autonomous Council, Autonomous Rules, Council Rules I think 1951 I think Rule 33 and 32, 32 and 33 Rules I think Alang Lipan Militum, Jedon Sarpen, or Visit Crow, Han Militum, Pini, nomination paper, that is the branch long Militum, Pilo, Lapen, non 24 Arnige, election do Pop. Yung uncontest lo pulong te ba contest do pusidame alada 24 ni si thain kora priya ni si letin thaklong pochini ko Karbela Autonomous Council rules 32 subparagraph 2 and 3 ateng pensi pinia bagene tu nomination paper pila nomination paper hini pila nala tu machini lo visit crew ke chingthong consensus lo isi phurke mo kalau so konsensia lo MDC ke hai kai da phai jumpik ke hai ling bang tame ke ong nai lo SDC hot sarin be kalau so bang ke haropo ta so prang sarsing bongbong puno poli bong pi puno hom pik pik jumpik pik mara ka hai sida o visit crow ke chengsi lo Bharatiya Janata Party hin pen tiket long dun pen kalau da surhini abad to ke hai Lapen cut ke tantang MP election होता में अलंगली दिन के किजुम कली अपो के पाथु सूर्य के थम लेकर लासी अलंगली अपरांग बंदा में itu karbianglong osomartum ang tanbirun po kapohe kacangli amen pen tada kam ka chotoi pen chenglok ka chene ka holol tum theglong la sohin ben me alangli kaita me alangli ase ang tong chipi dun ver la pen alangli nogong kacangli hota me alangli student leaders man bom hodo la take mai thu man lo nogong karbi student association da ka porhe chali bom dalang mai thu lapen lahai ang tan karbiang long kadang tan kacangli amen pen osomartum ke dudun amen pen hala da ka hem photum kachine ka holo lahai butha ka mealang likai ta siang tong chupi dudun ver lapen ang parda mealang li khana dam pen kes pidam dam lahai ang photum an la so chupi du la ni pen si kritum thaglong lo ya lang li deputy chairman klem ji bang ke lang li apun achak chok lim na sinili tum dame cheton sarpen parliamentary meeting along alang fancy job ponsi pini rules 32 subparagraph 2 and 3 ateng pen near tum nomination visit krohan si alang fancy pini nomination hai sir ang hoi ke singhason pen haura ghatu isi phantong picture lang ma hini phanta pindilas kali isiver ang hoi isiver la ke deputy chairman se pini bangke kang mai por mane singhason long ta gef do ang ke haura ghat long ta singhason e ke babe nang han pola bangke ile to 125 successful amendment na to reporter dom chini pakanai 125 successful amendment lo long te anti defection law dakta nang do pokar gono ton mas council ta anti defection law do long te je double benefit along le
MP ke man tang bang ke dak MDC thulong le MLA ke man tang bang ke MDC thulong le lasi hola so amendment det pen api parliament long pas det tami ako ek bunai la gazette notification doji laso pa apornang kan sini api nangi laso philo kulong te alang li bang ke non MP jog no apra jointe rong pi tame MP da man lo CM da chulu lason dhaka se forensic be tame MP ta man lo la pena ko Karbila Autonomous Council ta IM man lo lasi non ge 125 successful amendment lo pulong te je dar bang ke double benefit ke long le lasi CC long chat lasi non ko ke dar bang ke inudver lang vacancy ke do ke hodak si deputy chairman ga posini pione da di siver lo lasi da Ujit Kumar dia di malong bang ke daradim ke deputy chairman si siver non election no ngali election ke do yel na dum thata election kali non bang ke je deputy chairman da bang ke ju bang ke Ujit Kumar de bang ke la sopir thepen dam ju lo la so dim ben bang ke je Karbi Anglong district council rules 1951 na teng pen rules 32 and 33 teng pen je that deputy chairman election do nangi kasi so the deputy chairman election ke doje pansi rules 32 paragraph 2 and subparagraph 7 paragraph 2 and 3 teng pen si pinya bangke nomination pilo